Ubwansu. Chinsanigo chiaragire isato chiabona mugorobo mwancho muligere na indekera ngo kwariga nimeye manye Jumatato ngumanya ina kwariga nirie asenchera ere eyo wekiranu endra gotonyora asensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyora wetra Ndizi TV News na mutandao Twitter na bogotitwe wetra @Ndizi TV News ere togendre gosanga nabo igo kwemanya manke. Petra mukeira nero koene kiachipicha neriogi chiago ikeire kerasensemerie bimanyeriro tokubwatirana nere Joshua Uta na nchere tariane Evelyn Osere kerongo kwargan tobe togo sankamo wika omwerio toko chake manye Jumatato chinsaisato korwase county ya Kisii awase amateyemo korwase wodi yariana ibunge ya Bunchari ebwatire nomuichano magega yebikore goseyo mwana obogo sirase chinchera chobo tutukanu uyo obetega korusi wase ngendu eriabega kweniwa akorende chinga kibagenderete nemoyega bwa masabo erio komwenia nigo ebinto byobutukanu byabete bikoenekiwa ase chinsemecho asekeria batwarire omuichano na kugikeria ebikore ebyo asekeria babirenganiri no kubekerwa emesira nabono nigo bagikeire ngane yo natana nigo barachi kumurusia nyagusira Kevin asengenduri tkoria angyo magega yokwira nigo guchororo erinde babe bakomwenia alitkerio ria angyo murikito dipo nasanya noroboti urasubikiranu Esabari nigo yachaka eye maseyemo goika ase kenyoro kia bokoma ike gotuka imeye wodi yariana ebunge ya Bunchari ayega maiga yobututukanu bumusaho yomo bw'emyaka yegatwa gosirio bogima bwaye nyarwalta matukalenga abere eli agatateke mambi mande ina liasirete kagesimika tukatebugosirire lakini abanyagitali bana bagotweresera bagotetebina ati ni kama alikuwa na survey anemi akoro mujango tukaleta Kevin tugoikanka Ramisi aliese chukwa asitomobegete chinsana kuchikacha intwajete gaiga buna abanyakenyora geto gotanga mabaya beire litukoria marago berio muna chinsana kuyigujuro muchigaiga otwarenge ende tukataka gotuka gaiga tukanyora maene umuchioyo nabokoranga ni mesira ya beketu mambi yaye kero mubirira na kujimochari the following day ngondi ne kwete gaiga chioyo ni mesire bekire bone kagera riria letu tukateba ngati intuna bantu tokaende kanisa dia tutamere Nyasaye umwana kaletu buya riria letu chinsana kuchigasona andi se chukwe se sanduku yaye tukamanyanga asa atali buya nande nchiari koruma muntu enkayo mugaka sebedeo kirage amono mungino ejen bakubwaterana amone amata yaye nigo bari birero aso mwana bo Kevin oyo kagire goitwa asebono barure kugania kwabo kwa bene kaleto munyamusiro munyamusira agachaga umutagania akamya kanguru cyare bintu tanyara agatungaina uyo kabira akarukera kanero Gusii agachanerega gende kuri mumuchiga ne binta kurusi kumbe ne binta bigitumugukweme liriako jiga nkore mare urusi egendo mugukweme obwatranie obokombe buri yankorimera oyu aga tokareta omwao nera chitoche tokore gasie akarobererie agakora konyore ngondi akure umuntu ngokwarenge nyagusira Kevin niga kwa karo musayo moke oyu onyoma umutinyo yomoerire asebono amutigo muburaka oyu nyara koerera enchira yogotemanya ekero bono atigara no mwana moke amete gosengo kwarantige ibono jetimeti na kimuranko kiagero ntigero mwana moke go muno munyakenyoro nigo ngostumu egenteke
na ndengo tebalenga abantu ebintu ebimbiete tuna wakati misira abantu mbaru to bagatolika bakanda chikanisa ko itu mwana no yosirire gabano musaba make otigire otabwa di family kanyana lia letiro mukungu kole 1 month negentekebe komenta na yue nigo baruro koboria gochia sabantu bonsi kiroyo mo anyare gwetenenera na kolia enguru yaye kogere bintu ebitoise ko bagatinga kangana se bintu chisiri obosikino botogendrete tikenyoro ngeko nyara gusuka kuchibosyo bona ngenda sauria bali bagendrete bintu kobekera bali bagendrete gukora magenda abase chinyomba cyabo na ekero kokorega siao no muntu ndo korengereti eko bali mocho Matibe mokeira oyuole muswati omwabo niganyara gusangana getaseni kya Ndizi TV enchera nobororo obwagenderete gwetera maiga y'omwana omwabo gokwera magokaye naumia sababu venye alikuja si akunionyesha eti atakufa kwa nyumba yangu ama ataniacha tu pale. Mimi nilikuwa nadhani kama noko mokonya ngo cha komokonya nale egekora kengabunekega yokwire ni omonto asenkendu eria kabere nigo getigeta bange koba no moichano asebono abange banyara koerera ekere kageire koreta ebikora bingabune biga what 48 years ibona je korora for the first time since I was born nigo bagatensa chinde enda mwamu gusomo ndata kete ku itomonto gusina umunye muntu manyana bike misira ku itomonto rangeni monjo kere go chanka amate yo mugaka sebedeo ni gobone tigarite ko bano moichano maega yo gusiria omwana vo Kevin oikonyara babikiro gosemeria kwabo asare nganache ko bakonya ankyo bono ni gobaburirie abantu bonsi komutamera Nyasaye asoko gende kanisa na gotiga ebitina ginko reporter getaseni kya Ndizi TV kurwa se kenyoro kyabo koma kegotoka ase wodi yaliana ebunge ya Bonchari imeye county ya Kisii elietalia nende pon asanya Biyama na umuriketo dipana sanya se oroboti ururu ikiranu togotikana nayo nigo ikiumbe kyawo kabout kubwatirana na serikali ya kaunti ya Kisii nse burayibwa yo mugavana Paul Simbarati asentunda yende babere bakubwatoka ebirogo gosechi wheelchair go cyase abantu bari no borema ase kaunti ya Kisii omurobiri okorekana asamagacho ATC imeyo mucyo Kisii okwana kinga kyecho mugavana Rati nigabaga kuriira yogo cya kubeka emirobiri mekiranu asoko bwatirana ero kwene kyabuna abantu bari no barema babere bagokonyeka asumuruberio onkabuno yo muri kito Josephat Amisi no roboti uraso bwime sentunde ndigo yabo mogoko gochiasa abantu bamenyete amono borema anene me county ya Kisii magaye kyombe kya walkabout kubwaterana amono botenerwe county ya Kisii sio mugavana Simbarati banyara ko bakoenana obokonyi bwebirogo gwetani emyemo asomo yegonyara ko bakoleta amabobwatani ao kati yabo abantu bali bamenyeta amono borema. Today we're issuing 106 wheelchairs to selected beneficiaries in the county, which means that cumulatively we have so far issued 206 wheelchairs. To identify the beneficiaries as a county government through the Department of Administration and Health Practitioners, we undertook an assessment of persons with disabilities, PWDs, in all 9 sub-counties with a focus on the person. Gukwana somo yego yo nibwo omugavana Simbarati anyara ko bagwakire kyombe kike walkabout ngambia mono asokubwatira no kuya na kwene kebuna banyara ko bakwena na obokonyi ukyase abantu abobwato bolema Ni sasa nataka nishukuru Walkabout Foundation. Angalia maridadi ambao mmefanya ya hawa na hawa wengine wote watapata. Leo nimeambiwa ni 35, the others 71. Sindio? Ukwana asomo yego yo nigo mugavana Simbarati anyara ko bagakoboria abanyara ko bakonyeka amene birogo ebyo banyara ko bakobitumia ase enchira ebwenerete ono byanje naende senye nyumba tubusane ubya no mu CEO muhoro omanyire foundation yeye awande ga Simba kiro mwaka na mongo ko ebirogo no aneme amen lakini naino krokwa hiro yakwenda kugacha nyumba ngili kubeka magina usonje kon ekera kero muntu nko muwande onde bwensi ole mali nko muwande kero
chingaki echeche nigo mugabana Simbarati anyara kobaga koria ira nga serikali yaye ni chikobaga kwenekya yenyara kobaga kwena na obakonye na gusira abantu babwate oborema bwechingenjo ao ime county yo isaye kawandi nenjingo wekandi chibesanje njinga kane nyole biruge binge torogose twakole munganje kire sub county South Mugrango, Bumachoge, Bubasi, Nyaribari, Bogetutu. Kukorandeki, making the sure. Bantu bandi bonse babwenyete no bolema batali kunyara gutara bya tubaye ebirogeri. Kuripoti kataseni Ndizi TV kurwa magacho ATC me county ya Kisii literane Josephat amese. Mbiamano murikeito Josephat amisi ase oroboti ururu ikranu ensengima nigorit korea rero ya chengera ritkorie mete yech bambu ase kaunti ya Nyamira nigo abananchi nabo igo abarai au baba wesokia na gochengera ritkeriga umuje gokorekana ase geti kia Uru Gardens akora wano mu county commissioner bwe kaunti ya Nyamira uko na chingaki echo nigo abamenyi be kaunti ya Nyamira baba kuboriwa kweneke bunango smeka bare emete yo asobonge bunenchira ya moyo korenda ebintu byetara ine mwanya banto anene chinsoko chiamache nigo baboriwe anene gosimeka emete asobonge erigo ikera umuroberio bwe serikali bwe gosimeka emete chibilioni 15 ogoika omwaka we 2030 muri kitkurwa se county ya Nyamira job mangi na mangi oye pambo oye ekero ensengime ya chengera lituko linene lyemete ekibambu abamenyi be county ya Nyamira mbatigiri maega asebaligania omoyega bugo chengera lituko linene asegetikia Uhuru Gardens. Omoyega oyu nigo ikirana n'umu county commissioner Onesmus Chata abarayikorwa se county Nyamira bakora uno waziri w'ebintu bitonchokanaine John Matiangi n'ababwatani ao bakwegerera ebintu bitwetanaine ekerenga ky'omwaka oyo n'obusimeki bw'ekibambu elinde kolenda kitente nogonchoka kwelire asomo bwe Kenyamolero bamboo for sustainable wetland and climate change. For sustainable wetlands and climate changing mitigation. Buna enchera eyemo yogo ikirania ekirenga gye serikali irinde kusimeka emete bilioni 15 ase county Nyamira ebekire ekerenga gyo kusimeka emete milioni 30 abamenyi be county Nyamira basemiwa bosimeka emete yebambu omu county commissioner Onesmus Chata kagukwana ase omuyego yo watu wakiongea juu ya hii mambo pia ametukumbusha kwamba sisi wote mpaka tuchangie tupande miti 15 billion ndenda country hapa kwetu tuliwekewa 30 million hata hatujafika wapi na hiyo miti yote ina include hii mianzi tunapanda indigenous trees ile ingine ya fruits na vile ile ingine exotic so yote tukikombinia we are supposed to raise 30 million. Abamenyi be county Nyamira mbasemigwa obuyabo gosimeka emete bambu asebyombe ao bikorosia ebintu bigotumeka emete ya bambu byanyora libagali abene lyokorokia abamenyi be county Nyamira na boigo abageni baikirana ase omojego yo. As far as bamboo is concerned, Chiko hii ni ya kisasa kabisa, inatumia kuni mbili na unapigia nayo, na kuna training tunaendelea kupea watu wetu. A small piece of land, do propagation, make a nursery, and then if you've got a bigger land, do plantation. A government officer, you must plant a tree. It's going to probably go to a point that you go visiting your child in school and you plant a tree in that school before you leave. Omwaziri w'ebintu bitwetanaine county Nyamira John Matiangi nasemya abamenyi be county Nyamira utiga usimeka emete emeringamo nagoteba mbachikuira egechambokero egetindi ochiase abamenyi bagosimeka emete yo ama eucalyptus. Hiyo miti imeharibu maji
imetufanya kuwa maskini wa maji ya kunywa na kauka kwa sababu maji yameenda chini. Mahali miti imepandwa hakuna chakula itakuwa huko. Hata napier grass ambayo imepandwa kwa gum tree imekufa. Ense moyende omo county commissioner county Nyamira Onesmus Chata na kwanira egati emeroberie serikali ebegete. Pili, kesho tutaanza mambo ya registration of farmers. Mnajua ile yetu tulifanya the first phase. So hiyo programu tutaanza kuhamasisha wananchi. Msione kama ni mambo ingine, ile kazi tu tulifanya na itakuwa rolled out, alafu sisi wote tuchukue hiyo maisha card na itakuwa inatusaidia. Wono nigesegete arurego cyasa bamenyi be county Nyamira kubwaterana amone serikali county ne serikali enene rinde korenda ebintu bitonchukana ine kurwase county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Biamono murikeito Job Maangi asoroboti orurikirano korwase county ya Nyamira tugutana nayo mwancho murigereri ari agendrete gwika ase chinyumba choburari korwase chiabisi choberani Communication Authority of Kenya na ringa Christopher Wambua nero chorirwe koba omo director antenenera asenseme yone yamagega ya aba agose aba bwate gosaba busabe nsemeyo gokorege karoli tukoria rero na ko mwaka isiko Ezra Chiloba oyokonye ore omo director general wekombekyo gya Communication Authority Christopher Wambua nero chorirwe koba omo director antenenera agoika nainde babeba komochora bene gosego chora omo director omungao tugutana nayo nige kamati iri tenderete chingwa na gati ya serikali na bagensemere ekwamereria serikali Azimio la Umoja One Kenya babeire bagoteba buna babekire meroberio yogotegerera amaganyo yebyombe aho gati abekyombe kyabo chori ne chimbebe IBC na boigo chinyomba choburari kobwatkana muna nara yaya aga arabe kago kwanerwa ase kegose ase chingwane cho ekyombe egose kamati yoge korawa numuraibe kyama kya Wiper Kalonzo Musyoka amo numuraibu abarabange ase bungenene asensemo ya Kenya Kwanza Kimani Chungwa nigo batayire buna nigo bare tayare ko goseko sangirire birengere ko rwase byombe byonsi eriyo kurigereria buna na kichingwane cyo kirabe kigokoreka asokoreta okoigwanana nabo igo botowereru imeyense ya Kenya muno nigo batayire na nigo baraje kumurekera engana yogo kunga kubugima bwa Kenya. Concurrently, this Friday, 22nd of September, we shall be engaging with identified stakeholders, beginning with those who have already submitted their memoranda to be able to appear before this dialogue committee to give an exposition of their memoranda briefly, and we shall allocate each of the invited teams a maximum of 20 minutes to be able to give as an exposition of their memoranda. I will be dealing with this important matter of interim measures, which are also key, and they are confidence-building measures. And for example, the difficult issue of the high cost of living, we will deal with it as an interim measure. How do we look at it? So that, again, I know that there will be probably memoranda that we presented, but these are some of the issues on our side, for example, and we know that Kenya Kwanza have their list of interim measures. Amanogeri bwebungenene Moses Wetangula nigagendrete kuruo kuboria guchase chinyomba choburari na biga barari bonsi kwene kyabuna ngo gwasio kyabare na bigo kubeke kene chingaki choburari bwabo asekende yonskiriga gukorekana imeyense ya Kenya asobuya bwense moyabo na bigo asobuya bwense ya Kenya ukona chingaki echo Wetangula nigatere na sense moyabo bune bunge mbagendrete ne miroberio emekirano na nigo barachi kwene kya abuna nkwegerera bare chinyomba. We have a duty, you have a duty. And if we are all patriotic and committed, we'll make this country a better place to be. Rest assured that Parliament will be your first and last line of defense in defending your freedoms and your right to do what you do. Like we always say, I may not agree with what you are doing, but I'll put my life on the line to defend your right to do what you are doing. Particularly informing the country about Parliament. We are no longer Parliament where things used to be done behind the curtains. We are open
Unenchira ya moyo gusira na wegukinia obokoreria sense moyo bochenu nige kiumbe kia European Union kia berige kubwatoka emashini owerani ase wizara ya bochenu imense ya Kenya okwa na chinga kichoko enanwa kwe mashini yoni gomuriki omonene ase wizara ya bochenu Mary Muthoni abereka goteba ne mashini yoni gera chikokonya kegima ase amangana ao anene okorigereria na kumanya amaru ogwateka kwa maroire na gokonya ogo gose okoranda kwa moraira yogo siase chinse chinde echo chetanaine ense ya Kenya. This newfound capability will be instrumental in our quest to swiftly detect and contain outbreaks, preventing them from traversing our borders and jeopardizing the well-being of our communities. In order to enhance the country-level engagement and regional plans, IGAD deployed national policy facilitators, some of them seated with us here today, as well as having a regional policy consultant to support the fast-tracking of this policy framework implementation. Currently, Madam PS and team, the IGAD member states are in the process of developing the national roadmap for data sharing and protection policy for both the cross-border areas, but also at the national. Numu waziri bwaborendi Kithure Kindiki nigagenderete kove kwene kiabune serikali nebegetemero berio emekerano iyo kuruania obusagani imejense ya Kenya okwana imeye county ya Wajir chinga kichoko bekerwa gutwa yoburai omo deputy county commissioner omoya Kindiki nigo abaga kwenekia abuna nigo bero berete asese yendoro yo kuruania ababe wabekumbe kya Al-Shabaab asense meyo ababere bagosagana na Tabanto anena sensemo ya Wajir, ensemo ya Garissa, ensemo ya Mandera na boigo Lamu. Bado tunaendelea kuwa na visa hapa na pale, na hao magaidi wamekuwa wajeuri kidogo, lakini nataka niseme vile tumeangamiza wale wezi wa mifugo ambao walikuwa wanaangamiza watu kule kaskazini mwa Rift Valley, hivyo ndio tutaangamiza hawa magaidi ambao wanaangamiza watu wetu hapa Wajir na Garissa na Mandera na Lamu. Nataka mahali walipo wasikize. Tumeamua vita dhidi ya Al-Shabaab, na mimi nataka niwahakikishie wananchi wa Wajir, wananchi wa Kenya, serikali hii itashinda vita dhidi ya Al-Shabaab. Haijalishi itagharimu kiasi gani. Na mimi vile mumeona mwaka uliopita kama miezi 6 mimi nilikuwa nimekwama huko bonde la ufa la kaskazini. Na kwa sababu wale magaidi ambao walikuwa wanaangamiza watu kule wamepungua, na wenzangu wanaendelea kukabiliana na wale wachache wamebaki huko, mimi sasa nimehamia huku kaskazini mwa Kenya ili tupambane na hawa magaidi wa Kindiki oyobaga kogokera egetambukiro kyobwa mate obuya egatiaba na inchi na baigo aba obisabo burendi nigabaga kuboria abaibori kwenekia bunango bare abana babotse michindonge na kwenekia bunango babwatia bare na kubarenda chinga kichonsi eryo tibabasisago soananiwa ne kiombe kyobobewa kya Al-Shabaab nigarwe kuregetinde na watanonde bwensi urachikonyorekanaga wesoanani na mangana yobusagani nigarachikuimukirwa egetambukire getindi kerichi. Uhusiano wa sasa baina ya umma na vyombo vya usalama ni mzuri. Ushirikiano wa vyombo vya usalama wakiwemo wanajeshi wa jeshi la kulinda taifa, maafisa wa polisi na maafisa wa polisi wa ziada, vile vile uhusiano wao ni mzuri. Na kwa hivyo inamaanisha ya kwamba adui wetu sasa ni mmoja, na mnamjua. Wale adui ambao wametoka katika nchi yetu jirani wameleta maafa huko, na wameleta hayo maafa katika nchi yetu hapa ya Kenya. Na mimi nikiwa hapa Kotulo leo nataka niseme hivi kwa wazazi, kwa sababu hata kama mambo haya yamepungua hapa kwetu, bado kuna watoto wetu ambao
wanapatiwa elimu potovu na wanajaribu kusawishiwa kuungana na adui ili kuja kuumiza sisi hapa, nyinyi mkiwemo kama wazazi wao. Kwa hivyo wazazi, tuongee na vijana wetu. Ujue mahali kijana wako hako, kwa sababu tumeamua ya kwamba serikali hii ya William Ruto, serikali ya Kenya Kwanza, itakuwa serikali ya kwanza katika historia kuleta amani. Waziri bwa mangana agenda Aisha Juma nigabagakora ababwatani bande nabaigabara ibande asoko kwanera amangana yoko unererirwa nabaigo Kisii chegenga umurobiro korekana ime yomochi o Nairobi nanya bonigo orobotiro baruko bwatokwa rokoro kyabuna abasacha monona barokanire bako baunereria abasbati egento kyaberege kogikeriwa kegima ase Aisha Juma bagakoene kyabuna eserekari nagenderete kubeka emirobire mekiranu yokoene kyabuna Kisii chegenga cyabere chikoera imense ya Kenya. Recognizing the urgency and seriousness of this matter, the government of Kenya has taken decisive steps to address domestic violence comprehensively. These rules we are launching here today are a testament to our commitment to protecting the rights and well-being of every Kenyan, irrespective of their circumstances. The protection against domestic violence rules are designed to provide a robust legal framework that strengthens the support and protection mechanisms available to survivors of domestic violence. These rules emphasize prevention, intervention, and holistic support, reflecting a multi-sectorial approach that involves collaboration between government agencies, civil society organizations, and the community at large. Ladies and gentlemen, allow me to highlight some key aspects of these rules. Firstly, the rules establish clear guidelines for obtaining Oyo kabeire omuraiwe kiombe kia mungiki Maina Njenga nigo aganirie serikali kumwenekeria oburendi bw'obwima bwaye eye magega ya Njenga kubwatwa buritkoria Jumamosi n'abantu batamanyikaniti na gusiekerwa sabeta kwigurura ritkoria Jumamosi asinonya na buritkoria lero abagagwikiwa bosio bw'ekigambiro kya Makadara ime mu Nairobi elio gotegerera amamocho yeki na kyaje gukwana magega yo gosoka kurwa sekigambiro Njenga nigabaga kwerera buna betega kubwatwa na koirua ase atamanyikaniti na kubwatwa kwa ase chinchera jyogo Tanzania nonyana bonigo umuraibe kyama kia na Kenya madakarua webo igoro mokonyi bumuraibo mubwazimyola umoja wa Kenya abeirega kugikeria engane yo na kugania amajiko abwatiwe bune bwenerete ekero abanyanyimbo bakwimukia egetambukiro kengabunekyo wale ambao walitushika kurugo chikago cyase abo bisabo burendi gotamubwatana inde asentunda yende ekero ikina kyaye kira kigotegererwa kitarikinya cy'umutenye 12 umwaka uyo. Wale ambao walitushika hiyo wakati si watu ambao hawajulikani, ni wale watu tumekuwa na wao kwa hii kesi, tunawajua, tunafahamu vizuri, na maswali ni yale ya kesi tu. Tulifungwa vizuri sana uso, gari ikaenda kama masaa mawili, alafu ikachenjiwa zingine, tunachenjiwa kama umefungwa tu na hujui unaenda wapi wala umesimama wapi ama pale unaenda kwa nyumba gani. Ukifika kwa hiyo nyumba tena unaambiwa unapanda kwa step, unapanda ghorofa 1, 2, 3 karibu ya 6 huko juu ndio unapata pale watu unaambiwa kaa hapa, hata hujui kiti ni wapi kwa sababu uoni. Alafu ile kanyumba unaenda unakuta iko kana mattress, hiyo mattress unakuta nyumba iko na giza, unakaa kwa giza. Hiyo ni tocha ya hali ya juu sana.
and we have raised that issue, and the court has indicated that it will form substantively, it will inform its judgment when evidence is taken. We need to see the police obeying the law, obeying the constitution. The republic as we know it is being dismantled. Why would he be arrested by people who have covered themselves? Who did? Ne serikali nigo yaenekire buna negendrete kwiyarigani bwikiranu asokurwania chiumbu echo chikagaire comment kana anene engaki yeiga embura enyinge ya El Nino ekagaire gochaka gotwase chinsemo emergency ya Kenya ukwana somusangirekano imeyo mucho Mombasa uyorengete gokora obotuki na koriya chinchera cyo gotanga chiumbu nigo ababwatani korwa sensemo yetugo ababeire bakoeneke buna amaroga isaine nabwerete kubwatukwa eriyo gotanga chiumbu echo echikoba chirabe chikoreta umuchando bwa marore chingenjo abuno burore bwa malaria. The response by government, both at the county and national level, you stockpile the vector control products so that you are able to support. The farmers are supposed to buy these chemicals on their own. But anytime you detect incidences, proportions beyond the management capacity of the individual farms, then the government can quickly mobilize the stockpiled vector control products to support the eradication. Because any disease that goes beyond homesteads, it is not something that you can now leave to the farmer to struggle on his own. So our utmost resort from this workshop is knowing where each country is, the level each country is, and as such, the level the continent is in relation to cessation and the trips control, and then coming up with a very clear roadmap regarding the activities that we are going to undertake. Nabantu batano nomoni go basiria obogima bwabo butubukira rero asensemo ya tumwe kume ya Kipkelion county ya Kericho akobwatkana no wataka kumurero ase enyumba eyo abantu abo batano nomo uyore nyina naboigo abana baye batato nabana babere bo moiri nigo bagotebekana gusiri obogima chingaki umurero bagwatka ase enyumba eyo kubwatkana nerisasi eryo ligo chachiwa ne sola yaba liwatekano nyana baniga bamenye bensemeyo babeire bagoteba una chinguru cyoko konya nigo kitanyora amatunda asinonya nabo babeire bakogigeria oburaya se serikali ye county ya Kericho kubwatikana no weteka wesene gotaiteka wechpara ase ensemeyo kwa na changamoto hata ya maji yatukuwa na maji tulikuwa tena wajaje na moto ilikuwa imezidi. Na sasa watu walipofika moto ilikuwa imezidi zaidi mpaka imetokea kwa nyumba juu. Sasa hakuna kitu tungeweza kufanya. Kuna kitu kiliokolewa kwa hiyo nyumba, so wahisani na viongozi wote katika kaunti hii na hata nje ya kaunti hii tunaomba tusimame na hii familia tuweze kuwasaidia. Kufikia hapa ama hata kusaidia watu wa sehemu hii ingekuwa ngumu sana, hata kama ingekuwa ni ile kungangana kujaribu kuwasaidia haingewezekana. Sababu moja, barabara sehemu hii haipitiki na haifikiki kwa mambo ya magari na kadhalika. Na ya pili, tumepata watu hapa hata labda wangeweza kujaribu kusaidia, ni ile tu ilibidi wapige mayowe, angeweza hata kufikia usaidizi mwingine kupitia mambo ya rununu ama kupiga simu, sababu pia network coverage ya pande hii iko chini sana. Mwancho mulire ribono yonoro moerio Emanyie Jumatato chinsa isato chiabona mugoroba kurendente tena linda smooth mukomokeigo atogenda sensemo ya kabere ye studio iritomonyore Victor Sultan agago tomonye muna nara ya twarganire korwa sensemo ye chigosori ekere ikende yega ndoche muna ebina none binge byabete bikoenekiwa anene ase Nigeria National Super League bono topasa guskaro mwancho mulire tosa sensemo ya kabere ye studio.
Once no bomo Gusii mwanchu muligeria Emanyie chigosori Emanyie Jumatato bulino seraka lote wanga ya elide kolendetera erangu kwaligania komanyia yako kolekana korwase BTV ito iretere na ngoro kwa Victor Sultano bang to yachake korwase ligi ya National Super League bwase bimino au byabasore weekend ye chingaki yarenge egosori entanga nikegima yemino bya National Super League timu ya Gusii FC maiga gukora aseri baga ya gatano narimo ase season ya National Super League nigo yachakire mimenano byo asenchera entimu kegima maiga yo kubaikora etimu ya Vihiga Bullets chigolisano ase yamo ase gosori yari ganetiwe asegeti kia moso chugo kwana maiga ya gosori yo mokocha wetimu ya Gusii FC omanyakanite muna Kasim Junior nigateruna etimu ya Gusii FC echiko gendera okaraigo ase minamye byo bya National Super League ne chiko yanekia ama chibwa maya ase season ya yega. Kwa majina naitwa Kasim Junior, mimi ndo mkufunzi mkuu Gusii FC. Ndio. Mechi leo imekuwa mechi nzuri sana since ni mechi ya kwanza kwenye ligi. So tumejaribu sana kungangana tupate good results because una realize first matches za ligi huwa si matches rahisi. So tulikuwa tumejitahidi sana and umeona after good preparation tumepata positive results with hizo goals tumepata mingi. Ndio. Naweza sema kwamba still tuko na a lot of work to do in terms of build up zetu and again in terms of defensively unaona tumeconcede goal moja, hiyo inamaanisha kidogo defensively hatujamakinika vizuri, so tunangangana sana because next match tunacheza against pale Mombasa Elite kule Mombasa, so tutajaribu sana hii wiki inaanza, tujaribu sana to work defensively na pia tuzidi kusharpen wale forwards wetu pia tufunge mabao mengi. Tunakuwa push sana, tunaangalia gelling hiyo team chemistry haijaingiana vizuri. Umeona tumefanya a lot of changes pale ikifika half time because tulikuwa tunaangalia in terms of hiyo team chemistry haikuwa imeingiana, tukajaribu kuangana tukabadilisha kidogo, but na believe with hii new squad tuko nayo ni squad ile versatile, ni squad ile wanaweza change things vile wanataka anytime wanataka, so we have a very positive and a good squad. Kuna uwezekano mkubwa sana, naweza sema bado ni mapema, siwezi zungumzia sana, bado ni mapema, but kuna uwezekano mkubwa with a good preparation tutapata good results na okobugwa chigolisa no ase ya mo wetimu ya Vihiga Bullets koseko ni wetimu ya Gusii FC nigo gwachete asogotwara abaki abange abaya ase etimu ya yane anamangana aye mukocha wetimu ya Vihiga manyikana utebuna George Aoko yore kwana maiga ya gosori yo ase chinsemo cha mosocho nigo areiro kwegena kwaenga buna chigosori cha National Super League chigo chikogendera abamura baemba chikonyora libagalyo koigwana na elibaga chigo kolibu ya ase season ye ya National Super League. My name is George Aoko. I'm a football coach by professional. I'm a head coach of Vihiga Bullets. Today it wasn't our day, it was a bad day in the office, but I know we're going to bounce back very strongly because you see I have new players, like 27 new players in the team, so you understand the transition. And the reason why we've conceded 5 goals, I cannot blame the referee because all goals were clean. It was due to bad marking and also allowing them to take those free kicks, but I know it is part of football. Na sisi kupoteza penalty ile tulipata, unajua tungefunga hiyo penalty vijana wangepata morali ya bounce back immediately. So mimi najua tunaenda kuprepare, nimestudy wa vijana around 15 wale ambao wamecheza, na najua na nitazidi kuwa study polepole until nitakuwa na first 11 yangu ya kucheza game, because hii ni game ya kwanza na kuteleza sio mwisho wa mwendo. Ya tumeteleza, lakini mimi najua from my experience, na si mwaka ya kwanza mimi kucheza NSL, nimecheza NSL kuanzia 2009. So mimi najua the tricky part of it na mahali tunaweza kutumia kama advantage ile ya kwamba kuona tunaanza win games, win matches. Kuwin tutawin because already nimesa study wengine. Nimebaki na squad nyingine, nitazidi kwa study game kama 3 4 5
tutakuwa tumecatch up. Ebiminano bya Safaricom chapadimba asorogongorwa Nyanza nigo byagendete eikendie iga asechinsemo wasasensemo ya Moi Stadium ensemo ya Kisumu na boigo ase county ya Nyamira. Eminano byo nigo byakolekanete asegeti ya Kendege grounds abu ase murabanya Guku FC baba ikolete timu ya St Peters Nyaisa na koira obonyangongo ebiminano byo ase county ya Nyamira okwana maigaye chigosori chegati ya bahaki nigo babulira ababwatani abose abaligania bachapadimba kwana kingangosira bale abagosoria gose ebyegwa biria bire ase binyoro kanyara libagali go chikosoria ase chinse chesko Game imekuwa tu sawa, ni ile tunapiganga training na coaches wetu. Kwa leo tumepiga teamwork ndio tukaweza kupata ushindi wa 6-0. Mashabiki watarajie tunaweza shinda, pia watu support, watufike karibu na coaches wetu Akinezu waweze kutufika karibu ili tuendelee kupush kwenda juu. Kama mimi mchezaji Safaricom Chapadimba imenisaidia at least nimejulikana kidogo, pia ningetaka hata mimi wanisupport niende majuu. Kitu cha kwanza, hao watoto ni wadogo, they understand what you tell them, na wanachukua masharti vile nawaambia, and they are boys who pray together always. Kwa ukweli ni kwamba haikuwa rahisi hivyo, na sichaamini ya kwamba ni ilikuwa hivyo. The other team was a good team. It's only that they were wasting their chances, and the chances we created, we scored as per the instructions given to the kids. When somebody underrates you, don't show your capability. The capability is shown in the field. The team I've heard people were saying that they were better than us, but with the football, it's just results. Anyway, I'm congratulating Safaricom. They started this Chapadimba some time back. I'm wishing that they continue. And if anything, let us have a national team by the name Safaricom. Asense moya basubati etimu yeri Goma Starlets nigo yaba ikolete timu ya Gekomoni Girls chigoli sato asebiri na koibora obunyangongo bwo asemine byo bya Safaricom Chapadimba byo chikagendera ikigo cha abu ase timu ikomene ibere korwa sorogongo rwa Nyanza rwa nchanyalile libagali yo chikogosoria asense mo ya regionals omwali wemina byo migo birabe abu ase county chigoswa ase finali timu isano na isoto choka chichira chikonyala libagali chigo so sichi finali chense ya Kenya chia Safaricom Chapadimba. Simu hapa nyuma mbele ya gari unaenda huko na huduma wa kaza makea. Kumbuka mshindi anapata shilingi. Kumbuka mshindi anapata shilingi. Tukianza kutoka huko group stages, imekuja ikiwa ngumu sana. Ni kujituma, tumejituma hadi tumefika huku. Game ya leo, our opponents walikuwa very strong. Ni vile tu tulikuwa tumetrain vizuri na kukaa training siku baada ya nyingine. Ndio maana imetufanya tukawa washindi kama Goma Starlets. Leo hii kwa sababu hakika tumefika katika finali, tumekuja hapa, tukifika hapa juu tumepata ya kwamba si rahisi. So tumeona penye tulikuwa na makosa, hizo hiccups zenye tulikuwa nazo tutaenda turekebishe kidogo, so that tukienda kwa next step I think tutarekebisha hiyo kikosi yetu kidogo tu, ndiposa tuweze kuwa washindi pale mbele. Kwa leo nimeweza kutangazwa kama mchezaji bora na nimeweza kusawadiwa, na kwa hizo hela nitaenda nitumie.
Manchumalilia korwa se county ya Nyamira nkwirani se county ya Kisii abwa se timu ya baralia ya Kisii FC gandete ose Kisii scribes gandete kwaligani ya chigosori au eri kwenyora libaga liyogwa umutumuko korwa se mirimo yawe yabotambe litkolegoro timu ya Kisii scribes nigo yaliganitie egosori abo amone timu ya Kikao Legends abwa se vanyalete goikorwa chigoli isano sisato egati ye chiti ose chigosori au genda takwaligania asama tukabwangwiga asoko ene kinga nko ereri bagaligia asabaralia ose omutumuko kura asabaralia chingaki bakogendera nemirimo yabo tambeke kati yabaikarante ase egosoriyo ngamo nomuriki ito captain 001 nambo igo Brighton Makoli oyore omuriki wa mwana mayakuru ase getaseni Ndizi TV. Otingana na yongoire wika ase ligi ya KPL abu ase timu ya Shabana egendrete konyora chinga kichingongo ase ligi ya Kenya Premier League maiga yokwaligania egosori ase chinsemo cha Kisumu Shabana nigo yari kubaligania timu ya Police FC abu ase egosori yo yarete makali yo kwenyorera egori yamo ase yamo. Chumulira ngoko irani ngambo ya mono soko ligelia Emanyie chigo solinta etengenda sensemendi studio Evelyn Onsero antenga abaralia basubati barabundi bago chakwaligania chigo soli oroche captain 001 mbagendete usinto gendrete ne chigo soli OSMO ya Kisii scribes korena nabange bagendete utubwati ensemo ya Facebook wabo Charles Rioba Wundi Candies yuni yule mmoja watching live from Kisii Esther Ongeri, Boniface Agostino, asante sana. Vincent Kenyaru, Omugaka Machabe, Gesora Ben, egatianda abanda mange. Manchubuligelia aine egatia aliali ime ya Emanyie chigosori etekeyemo. Tomirane asense mende studio ime Emanyie Jumatato. Mano sultani obangi asama ya kigima kurwa sense moye chigosori wa kwanire Shabana tima idera ndie Shabana na kiabete Shabana mbaro ogeta oni sana ntuoga ngikia babere tena inde umayite ekerogo swa inyomba engeni oikora nyora ekimbuga mbugu akego none mwana kerako iborwa no nyene serikali yabona ya Kenya kwanza nawe gutaiye tukolera atutainga asebono tunasoma ground Shabana moitwe man yumoitwe na kibono mocha kumenya akorende kwa wori na ki Gusii scribes Kisii scribes ense moya ba sacha ndobwate Kisii scribes
Tumba ito already ndo bwate goalkeeper ntindi Petra Mukeira. Igona mangana ayo sasa meyo. Ana namba ile kocha kwa Njeno mutiotere. Manjio margarito wagira ngambia mono asogo chora kova amona into imeye manye Jumatato ili twakumanya muna nara yagenderete gokorekana kurwase chinsemo au imeye ya Kenya. Bia mono sebo igoko genda gutugwatia ase mitandao yetu ya Facebook kunyora boko nyora iga sensemo ya Facebook tugotoka buna Ndizi TV News Digital. Sensemo ya YouTube ni gora tunyora wetera Ndizi TV News na boiga su mutandao Twitter na bogo twitwetera @Ndizi TV News ero tugendera gusanga na boigo kwemanya manki. Na bali banje tegosoma na boko yasoma yaiga amona yanda mange ansemo ye website yetu www.ndizitv.net. Joshua utanera twabwatira na soko eneki ya chibi channel yogi cha wikira gusa sensemo ye bimanyirerio. Petra Mukeira nere oeneki nga chibi cha moneri yogi bya wikire ase enchira ya bene. Na enchira tariane Evelyn Osero Litariane Victor Sultano bani. Yenda gutwara oburigereri burobya na boigo omogoroba oro motero kigima. Mwanchu murigeria ipo siku tuzidishenia.